MS collection mizo YouTube channel clear tu te in zawa in sibai ule opposition hovin pu Vanlalsailova an beihna then khathi a ho ka tiriau a bikin west phailen kho a hian heng an beihna hi a tlaknat phah kherang emo thangpuya ke si an kho atlo khat keipo hian kapian na kho hi katlo khat khop mai ma se chu wang chuan ka ngai saklovin ka hmangai talautina ani lova ka khwa a kapom to lautina po ani lo pu Vanlalsailova po in sang chang to in aizol lama ain beng bel ve ni tura ngai ila achung te tan in pui thatak a saksak to bok rongbol na wangle anupui na thona awang po in mani khwa akal ring hi har sa ve in ka ring chutakara ti tur poimo tak a omlo phe chuan hau tak ve viau tura ka ngai bok soisel tu te po hian thlatin mani khwa tlo azin reng thei hi kanom bi khering ka ring lo zai thiam le celebrity kan mamo lo Pathian hian mitin hi talent sang min pe a ma se kan talent pia lama hian thiam na le fin na apek mi bik anum bok zir sang tak le doctorate degree nei kher lo ram try tu thatak tak India le khovel huwa pa po hian anwatam em apoi mo ber nia lang chu dik tak ati le ati du na ri rupu thi ani bial masona ngai to tak tak tu ni hi MLA tan a chaber mani bial mangai tu tan chuan a chabera entirnan kong chaka in chim mai theile midang ta na hlo om thei tur le noksak tak tak thia ngai lo om ta se MLA hian a thia dan tur le enge adel chia tanga engtin nge mi puita na him tak le har san na om lovin ka thia theyang ti lam kha angai tu angai lo khotlang ta na hlo om le noksak tak building in chu thia tura thu pek a chwa ngam le thia angai ti kha a hria chuana tok adang chu a hnoya sarkar na thok engineer ten an lo ngai to mayang chutiang ni lo se kan minister lo ni to le MLA lo ni to te zinga tunge ma ni department chana expert om an kho welfare a om lo he hi thu dik po ni tareng se chula ti chuan ala om em emang welfare om kher lo po hian ma ni khwale bial ta na tangkai theina tam tak a om welfare in zia lu lo awang main an khwa a phasan ti na ni kher lova angai tha ti na po ani lo chuba ka welfare le pol sang sanga om kim vek po hi a chulna om lem lo a man thak mai mai jok ama khwa nupui anei du lo nupui ne shim mi chen khat tan chuan in sen sona hau tak lo the ang ber kan du thin nupui ne khan wantlang roi po asiam lo hialin ka sia anei lo wang ani lo he ti dan thalo tak laka hian enton turmin nut chia adu na jok ani nupui ne hian chul lova sum tam tak akal rala chen khat tan ro puina lem ni ma se thil chul lo ber te jinga mi ani awangin keipon hetiang policy hi KTP leader kani lai pon kalotlang au pui to thin ani tin mani khwa kher nupui nei tum hi hau tak deu ani ma se mi patam tak ten chul lova sum kan sen thon na mai ani jok me chelam te kalna le an sen so zong an chian te le an mi som zong te kalna bas le sumo nen lam mi patum vek tur ani a an cham chunga an thlenna in le an mamo zong deu tho thlengin mi palam ngai tu avek tura ngai ani bok Pu Sailova milar ani rualin rual pol mi le rongbol tu lar ani awangin telpui tu le ngai sang shim tu ti an tam don awangin aizola nupui anei hi ati tur dik tak ani ti tum lo po ni se nor lui hial tur jok aniang chung ko tan po a hau tak lo jok dona aizola in lo sa anei bok nen west phailenga nupui nei zoa aizola bok mole athuam chom ne na kong chekara loin phur bor le luk ai chuan arem chang jok fe ani nangni po ni ula inti dan turani nge yang engpo ni se Pu Sailova nun le achet lak dan hi afak kati in afing kati ema kan biala MLA lowin candidate veta se in ngai to anon mia lovin kan vote ling nge yang dampa bial le abikin west phailen khwate in van ne kati ani cheng bible se som pasari chuang sengin lungleya synod house sadon lunglei synod house sakthat na tur lungphum chu synod moderator reverend RC lengak liana nimin khana phum lunglei synod house hi kum sang kha jakwa somkwa asak to ni a building a hluin a him tok to lo nia hriat ani chimbial committee chuan synod trust committee a sakthat dilna thena malak chho anita ani building sakthat tur hi mizopa chiara chong ruk tur ani a zombel le theitura ruwa man ani First floor hian synod office a omanga ground floor parking area storeroom le canteen a omanga basement drivers and chokidar quarters le storeroom a omang second floor hian administrative quarters guest room patni le storeroom patni da ani anga third floor mechia le mipatan dormitory le guest room patni le fourth floor hian conference room le storeroom te a omang passenger pariat lift pakhat da tura ruamman ani bok lunglei synod house building sakthat nan hian cheng bible se som pasari chuang man ani a plan and estimate hi
Excellent Design Studio Ramhlun North Aizol te siam tir ania building satur hian upa arlal nun thara lunglei chan mari thlan ania asakna hi November ni thum sangni somni le panga atanin thasomli le pani chunga sakzo tur ani ang Chief Minister Pulal Du Oman Sarkar na thok chuan mi puiten ramro rel na anpek te apiang thatak le rinom takin thlop se mason na tho achakin akal tluang thin ani ati ni som pariat September sang ni somni le panga nimin khan Chief Minister Pulal Du Oma chuan Mizoram Civil Services Combined Competitive Exam Tling Administrative Training Institute ta Combined Foundation course kalmek MCS MFAS le MIS officers te CM Conference Hall akoma officer training mek te chu anri ruchak wanglai alani awangin UPSC lamte exam zel the se tha ati tho soya Central Service lama mizote antling hlei theilo chu rual o ana in anmamo ani ati Chief Minister chuan Sarkar na thok chuan mi puiten ramro rel na anbek te apiang chu thatak le rinum takin thlop se mason na tho achakin akal tuang thina chuti rualin tuten emo ruling mi le sa anni na changchoya thildik lo ti tir cheu antumani chuan lo hlau su kan humang cheu ti in acha Chief Minister Pulal Du Oman Nisom Pariat Khan Apisa a Dr. Sunil Shukla, Director General, Entrepreneurship Development Institute of India Komin, Mizoram Entrepreneurship Development Institute, Medi Dindan Tur Asoipui. Dr. Sunil Shukla chuan Mizoram Sarkarin munma apek thei chuan CSR fund azon khom le central scheme atanga fund om thei te mangin entrepreneur and skill lama mechia tele zirlai no pangte ta na zirna in thatak Mizoram Entrepreneurship Development Institute Medi andin theyang atia atirlam kumnga chungin entrepreneurship te skills training te startup te incubation le mentoring lamte kalpuin kumriat vel chunga ma ne campus nei theya din antum zui donani ati Chief Minister chuan rotna te chu a huam zawin department kai noi anga awangin inron khomna zawjok nei atul donati a coordination committee dina chaktaka bo zui angai don ti asoi edi hi kumsang khajakwa somriat le pathuma din ni in Gandhinagar Gujarata munpui nei in state tam taka entrepreneurship development center andin to ani PNE Minister Pu F Roding Lianan kang muntlang dungatlo nisom pasari September sang ni somni le panga khan Power and Electricity Minister Pu F Roding Liana chuan kang mun bolte darlung South Sabwal le bongtha khwate atloa Dampa constituency by election ZPM official candidate Pu Vanlalsailova atroy ombok heng khwa ti hian khotlang try tu tele ZPM party mi te nen income hona hun thatak nei ania Pu F Roding Liana chuan thu soin ZPM party chuan kan budget mil tok turin policy kan duanga atlotlin na kan mu chhozela tun aya hlotlin na sangjok kan mu theina turin ke kan pen zel donani ati PNE Minister chuan ramta na kan rongbol pui pularin tluangan hun lo takin mual min liam sana apoi tak setani dampa bial mi puiten bial tu thar kan thlan angai don sia sarkar malak mek na tele malak tum dan te he bial pu in achorve thei tur tam tak a omani Power and Electricity bika kumsang ni somni le panga a khan electric transformer thar somnga le pakwa le ani a kumina zatsuang kan leitu ani rin ain transformer thak ngai alotama finance department na athar tamjok le kan dil mekani duangin thil akal theidiak diak lova ma ero kan son to hle central in transformer hlui thak na tur viable se somli chuang Mizoram Sarkar pek min tu mek boka koshang shang mamo zwal pui hi chu aposhu ka be se ni tin power leina hi ahun taka kan pe ka wangin rebate po kan dong thale a rebate le training a tangin kumni chungin viable se somruk le pakhat chuang kan mule to bok ani kumin kumsang ni somni le panga a hian tuirini hadal project thar siam na tura lungphum phum man kan tuma tui vai hadal project turpo DPR kan pe fil to bok megawatt zale pani pe chuak thei turin tlong luipo DPR siam mekani ati Pomarova chuan ZPM chuan kan state budget mil tok turin policy kan duanga kan policy hlotlin na mel po kan mu chhozelani party dang policy khachu mi puiten kan chorve don chuan unit enrollment fee te ne na thleng anga china ZPM sarkara chuan athokrim ten an chor mekani Mizoram ro lo rel to party pani ten kumsom thum chuang anti theilo kha ZPM sarkar kumni khat leka minti zo tirvek antuma hunin milla dai bik lawani
sarkar masa ten na sataka anlo beito Assam rifle te la mwala changa son chwa anni a kan chief minister malak na awangin national highway pali lane alai turpo dual funding compensate kan dong theibok ani so thing man pek chwa me kan boka khochen khata phe chuan kum khata ansum lak lu tamber tum athleng me kan ni ati Dampa constituency by election ZPM candidate pu Vanlalsailova pu in thu soin ZPM hian official in candidate kan puang masabera avoini na atan min ruat le a kan ho tu ten ZPM MLA nei lo na ate bial vilri lo ni se an tia chuti chung chuan bial chung mi puiten min mamo na chuan sarkara thei top kan chwa zui ve zelani mi puite khongai na le Duhsakna dunga malsawm zok kan lo ni ni chuan thei top tak meu chwa in pu arin tuanga sul nu te ama chopte ti hlo tling turin sarkar development le MLA fund te nena changkopin dampa bial tan na kan thokdon ani ati MLA ka ni chuan dampa bial chunga na zong te tan minister nena ka recommend fu hlei thei thin cha lo kha a photo ngei don ani Vanlalsailova pu Vanlalsailova chuan ZPM party office a thu a soina a dampa bial chung thalai te jinga sarkar na group A B le D le adangte deal anom nual to mase ruling biala post da ani tlang puichin MLA ni chia silo min mu MLA ve de ro boxi minister nena thelu tur ka recommend na rondil fochin ma se thokfu thei chia lo te kha katlin phot chuan a thokfu ve to ang kan chang ve to ang ti ka soi duani ati pu Vanlalsailova hian kan sarkar kalphung thar kalmek dan hi mi pui zong zong vashiat ve vek phak ni si lo thil tam tak min shil sheloma group A le B phechu recommend manga tlin tir chi anilowa ZPM sarkar ma kha chuan MPSC nuaya fair taka lak thin anni pu Vanlalsailova hian MLA ani huna a che tum dan le tun sarkar po hi akal mek dan aron soi fia hle kan evangelist revival speaker ten pulpit tlanga changa an soi fo thin kha hetiang kalphung hi anilom ni kha engpo ni se thu soi ro puile thatak thu soi class tak le asoi tu MLA class tak ani iringem acha na chu nangma lam chan ni mai te se CSS noya thokte ngai to an ngai kan chief minister po in akhonga wangin campaign like khan special scheme alo tiam to a tuna ero bantira wawan ni thung special scheme hi siam thei ani lawani po in CSS te hian da nge ani theinan scheme an nei sa reng ma se CSS noya thok ni lote da nge nan man ani jok ta dai maya lungoi thak tak chu ani lo chiang ani CSS noya thokte hi anchangkai a zirna ina po achangkai le thohlok ber anni khatiani thum chunga arwala an cholpo khan school khar top ngai tam tak a oma chumini wangchuan sarkarin casualty charte chu tir thutin ankalna le eile insen so TADA atum chakhialani education department na po hindi teacher big phei chu CSS noya zel lak ani a nilo se chuan hindi jirmia lo na sikul hi azatel a omani heng hindi teacher te hian subject dang anlak puile zelboka anjang kai zia kan thethia mangchu NHM noya po CSS employee tam tak an oma doctor le nurse te technician te po anni hi amun laili chang phalo khopui pon lama thok atam jok anni thingtlang lamtana atang kaidan tur kan thethia mang health minister in kan boi pha lo a handinga du kha amaka atham lo hle ni in angai thei an soidanin CSS te hian home minister pusap danga hnena representation an theluta ma se study team nen po thlenglovin abo makani ome thilmak tak zong ani ngei mai sarkar na thokte hi anwar fawa arampum huap angpo in anwar thin CSS te ang hian sarkarin anchunga adurum ngai lo CSS noya thokni lo po CSS te da nge na scheme mana ada nge theni chuan CSS noya thokte phei chu a thei chiang le zwala anchan wowani kan ti thei bokang mithen khatin banvek rawhse thokdu tam tak an om hresa a thok an ni te kan lo timol vele ngot thin nge turin scheme an nei sa a an be se ni mai baka dan dik takala khi chuti ngota bang ro ti ngot thei an ni lo dan lawala ke ro thushan ani dai ani kan CMin dan lawalak ati hi ama hian achui nga mangem achol tir nga mangem dan lawalu chu achol tir mai turani nga insoi fia wak angai lem lo CSS te hi lo po lamumal theingai lo chunga thok anni a heti chunga bantir hial thenga vo anni mai hi hriat thiam a har tak zeta an har satna hi uluk zo ka ngai thak sak an phu ngoi zo ka ni dan dik lawa lut le lutir tu official chu choltir sela dan dik taka lut te ro Duhsakna ni rawhse kan nu fwal na lai hi kan chhortang kaya kan man thiam atul MNF senior vice president
Dampabial by election MNF official candidate Dr. R Lalthanglia chuan nisom pasari khan West Lungdar le khori hne ma te hun amanga Dampabial chu Aspirational district huam chung ani na chortang kai thiam atulati thunei na pek ani chuan ti tur anga hle tur thu asoi Dr. R Lalthanglia chuan India Rama district Nufwal big Aspirational district kai chwangai big zachuang zet zinga mami district hi kantil ve hlawa he hi thilza thaklam nilovin theito patan kan lak le malak na tur atam na lai akok zokani kan Nufwal na lai tak hi kan chortang kaya kan man thiam atul zoka thunei na pek kan ni chuan ti tur atam hle don ani ati MNF Senior Vice President Dr. R Lalthanglia chuan larin tlonga sailawin abial ahmangai dan le bial maso na tura athorim na te aphak ang to ka bial mi puitan aril ru tha le zung ngai tuana asendan zong te ashat pui thu asoya rin tlonga nen khan unaw ang chia anin en thu le chungkwa ang mai an kho sak thin thu te asoya rin tlonga mabak te chu chun zoma ti tur tam tak la om te ti chun zom zel chu akawa ain nga ti soin chumi ti theitur chuan dampa bial mi pui zong te khongaya vote adilani Health Minister Hlui Dr. Thangte hian tukin khan ahunlaya sakzo le manzui ngal rei ek PHC building chu atlobok Marpara September ni somparia changni somni panga a Dampabel by election a Congress Party candidate tour Supply Minister Hlui Pu John Rotluanga chuan an sarkar le huna bu fai amantlomin assembly don ti in asoi tukin jing khan Marpara en afanna a Pujon Rotluang lena chuan thu soin MNF sarkar chuan property tax mi puite a choitir vak ati a Congress an sarkar ani chuan hei hi an thia dona bu fai po amantlomin an semle don ati ni Pujon Rotluang lena chuan MNF sarkar in SCDP tlemte an pe a noi thum an laba a ZPM in so thing le mun phia an leyang an ti chu an le hlei theilowa BJP po Mizoram a sarkar ngai don lo ni ina soya Congress Party ero chuan NLUP an pe a masona rural lian tak an dina namtlem jok te mangai tu an ni ati bok kan sarkar le huna bu fai man atlomin kan sim le ang ex supply minister John Rotluang liana ex minister Patni Pujon Rotluang liana le Pujodin tluang ate chuan mithar engemaw zat an lomlut he huna hian Pujon Rotluang liana chuan thu soin kan sarkar le huna bu fai amantlomin kan sim le ang tun kan shon mek sarkarin property tax min choitir vaka keini chuan kan thia tang MNF sarkarin SCDP tlemte an pe a nuai thum an laba ZPM in so thing le mun phia kan leyang an ti chu an le hlei theilo ani hi Mizoram BJP a sarkar ngai don lo MLA ni anin chuwa thingpui inna an pe chewanga abak zong an hlep thin Congress Party chuan kanti NLUP kan pe a mania rail alo thlenga airport ZMC Huddle project zong te hi kan malak na vek ani ti in kan party in minority te hi kan mangai ber ani ti Puzodin tuanga point thu soin Marpara le ache vel khwa a kan sarkar lain NLUP nwaya ku wa indunga chumira chu vo innia sangtam tak inshal chuak mekani hiti in MNF sarkara SCDP atangin chengnoi ni le singa indunga ZPM sarkara engma mi puiten be sei tur a omlo sum awan pha ani ti shetu te inni kumsang ni somni le pariata chuan kan sarkar le don ani atibok he huna hian Marpara atangin mithar somli le puk zinga atangin mi somthum le paruk anlom lutani MNF Senior Vice President in CSS na thokte din munchin fel sakturin sarkar angen Dr. R Lalthanglia MNF Senior Vice President chuan tuna CSS noya na thokten har satna antok chupoi ati thu soin MNF sarkar huna khan DPNAR le finance ho tu tenen ngai tuana anlo sen to dan le thui taka ma anlo lak to na te CSS na thokte omjenei le din mun thazo ka anom theina turpo MNF sarkara anduan zo vek man thu asoi Dr. Thangte chon hetianga din mun khir khan le chi ai taka omrang hi poi ka ti hle a sarkar po hian an har sat na hi arang lamangai poi mu in chin fel sak thoi se tha ka ti a school education lama thokten anwara no pangjirna thlengin na satakin ator pha ani ati CSS employee har sanato hi health services lamte rural development le department shanga thoktu te na tho angong hi apoi MMA ramin kantuar bok ani hunrei tak chung nu le pa nupui fanau pasal fanau shok chom te ani hloma voin hian chief minister hovin official meeting an nei don ni in kan lo sia a sarkar hian en liam mai lovin chin fel sak thwai turin ka phutin ka ngen tak zetani ati bok CSS chungchanga chuan Congress chu ngoi ngam ro
Congress MLA nei chun pu ngon lian chunga chuan CSS noya thokte lungai lo turin alo ti vengot maya zana po hi azak hialin karingani engwangin mo kumsang ni le paruka MNF sarkarin primary hindi teacher turmi zanga CSS noya ala a Congress an sarkara changa athlathumna march sang ni le pakwa a bantir vek anni chu mai ni lovin hengmi zanga in andai lo na phusuk turamidang zaruk somriat le pasari lakbel vekto MCC in aphuarta ka wanga appointment order pekman lo te chu Congress sarkar hian an pedu lova na po anjom talo shimshimani hengmi te hi DPC kal tanga lak vek an nge aumzia tu written exam le interview an paltlang vek ti na ni chu kumsang ni som pakhata Congress sarkar chuan an mani pualin CSS noya bok hindi teacher sang khat zathum le panga zet an la vele a anni po hi DPC kaltlang veka lak tho anni ma se kumsang ni le som pasari alo thlen chuan en kol zui ngai na an share lo wangin bantir le vek anni a norna te hwai hotin CM office gate thlengin an soi chiani kha ma se ti ngai na aum chuang lo ti chuan Congress sarkar wanga na chan tamzia hi ka she thiamang CSS vek anni a hetia pungunan lungai lo tura alo cha vele ngot mai hi chu an party mong a hlim langkung ti na ani a CSS te tan Congress chu rin ngai na hlol a om lowang CSS te hi politics bolatana manga pet kwal lo hian din mun thazoka an din theinan malak sak an ngai tak sitani